Postoji jedan sastojak koji umiruje akne, ublažava crvenilo i rozaceu, smanjuje hiperpigmentacije, a mogu ga koristiti gotovo svi, uključujući i trudnice. Radi se o azelaičnoj kiselini. Azelaična kiselina je jedan od najpodcenjenijih sastojaka u kozmetici. A danas pričamo o tome šta je, na koje načine deluje, kome je namenjena, kako se koristi i sa čim se kombinuje. Pa hajde, Ivice, kaži nam za početak šta je to azelaična kiselina. Azelaična kiselina je prirodna supstanca koja može da se nađe u pšenici, raži i ječmu, a proizvode i neke gljivice koje žive na ljudskoj koži. Ona biljkama normalno služi za odbranu od različitih bakterija. Inače je otkrivena još u 19. veku i tad je po prvi put sintetisana iz maslinovog ulja i tada su otkrivena njena antibakterijska svojstva. Ako se pitate šta u stvari radi azelaična kiselina i kako deluje, evo odgovora na ta pitanja. Ona prvo deluje na našu kožu blago keratolitički, znači ne ponaša se kao tipična kiselina, ali blago utiče na eksfolijaciju, a također utiče i na stvaranje sebuma, odnosno reguliše proizvodnju masti. Na taj način ona smanjuje nastanak akni i također deluje i antibakterijski na bakteriju koja izaziva akne. Ono što je važno, nema rezistencije na azelaičnu kiselinu kao što se, na primjer, javlja rezistencija na neke antibiotike. Pored toga, azelaična kiselina odlično umiruje crvenilo i vrlo je blagotvorna kod pacijenata sa rozaceom i drugim dermatološkim oboljenjima gdje postoji povećana osetljivost kože. Pored toga, ona blokira i tirozinazu, to je jedan enzim koji je ključan u sintezi pigmenta i azelaična kiselina također pokazuje dobar efekat iz tog razloga na hiperpigmentacije, tako da je recimo vrlo povoljno kod pacijenata koji imaju istovremeno i akne i hiperpigmentacije, ona će istovremeno uticati na rešavanje oba problema. I kao što smo već naveli, dugo se koristi u medicini još od 2003. godine kada je prvi put odobrena za lečenje rozaceje u koncentraciji od 15%, a potom je vrlo brzo odobrena i za lečenje akne. Još jedna važna stvar kod azelaične kiseline da je vrlo bezbedna i da se može koristiti čak i u trudnoći i da predstavlja odličnu alternativu retinoidima za lečenje akni kod trudnica, a naravno vidjet ćemo da se čak može kombinovati i sa retinoidima. I sada ćemo pitati doktora Miloša da nam objasni koje su to u stvari najbolje kombinacije azelaične kiseline sa drugim aktivnim principima. Azelaična kiselina se odlično slaže sa niacinamidom, pre svega kada se radi o tretmanu akni i hiperpigmentacije. Opet za hiperpigmentacije i za akne odlično se kombinuje sa retinoidima, a može se koristiti i sa vitaminom C, bilo da se radi o flekama ili o anti-age efektu. Azelaična kiselina može blago isušiti kožu, tako da kada je nanesete, sačekajte par minuta, a onda nanesete hidratantnu kremu prema tipu kože kako biste izbjegli suvoću i bilo kakvu iritaciju. Što se tiče koncentracija, azelaična kiselina se najčešće koristi u koncentracijama od 10 do 20%. 10% je obično u kozmetičkim preparatima i može se koristiti kao dodatak terapiji akne ili rozaceje. 15% azelaične kiseline je jasno dokumentovano u naučnim studijama da pomaže u lečenju rozaceje, dok je za tretman akni optimalno 15 ili 20%. Hajde sada da vidimo, Ivice, koji su to preparati sa azelaičnom kiselinom dostupni na našem tržištu. Kada su u pitanju preparati sa manjom koncentracijom azelaične kiseline, odnosno 10%, ja bih istakao 9less Control Azelaic Acid Serum. Znači, ovaj serum sadrži pored 10% azelaične kiseline različite druge umirujuće supstance i vrlo je koristan za one pacijente koji imaju rozaceo i vrlo osetljivo lice. Također može biti koristan i za pacijente koji imaju blage oblike akni i može biti koristan u trudnoći također za neke blaže oblike akni. Pored toga postoji i od Kozle Bahije također serum s 10% azelaične kiseline koji bi se koristio za iste namene. Tir ima serum sa 12% azelaične kiseline koja pored azelaične kiseline sadrži i cink i ovaj serum bi recimo bio prilično zgodan za pacijente koji imaju akne.
Kada su u pitanju koncentracije zelenične kiseline od 15%, Cos de Baha ima serum sa 15% zelenične kiseline i to je ona koncentracija koja je u studijama pokazala vrlo veliku efikasnost u lečenju rozacea. I na kraju, azelaična kiselina u koncentraciji od 20% je dostupna u Cos de Baha AZ20 kremi. Ona bi bila definitivno prvi izbor za lečenje akni, ali može se koristiti naravno i za lečenje rozacea, s tim što ova veća koncentracija azelaične kiseline ima nešto malo veći potencijal za iritaciju i obavezno moramo da je kombinujemo sa hidratantnom kremom kako bismo sprečili, da kažemo, isušivanje kože. Mada moram da kažem da se ova krema dosta bolje podnosi od sličnih preparata sa 20% azelaične kiseline i da ima neuporedivo bolju teksturu u odnosu na neke starije preparate. I na kraju, ako ste novi u korišćenju azelaične kiseline, moj je savjet da ako imate osetljivo lice, imate rozaceu, krenite sa tim nižim koncentracijama. Ako imate akne, moj savjet je ipak da odmah krenete sa koncentracijom od 20%, krenite sa korišćenjem jednom dnevno i onda kroz već nekoliko nedelja možete povećati učestalost na 2 puta dnevno i vrlo ćete se brzo uveriti u efikasnost azelaične kiseline. Za efekte treba da sačekamo 6 do 8 nedelja, to je negde realno zbog procesa obnavljanja ćelija kože, tako da, kao i sa drugim kozmetičkim preparatima, treba malo strpljenja. A vi mi pišite da li ste probali neke od preparata sa azelaičnom kiselinom.